Wow. Jual butir telur, guys. Ini udah masukkan air, guys. Saatnya tuang ke ini. Terus masukkan margarin. Masukkan garam dan gula. Masukin susu bubuk. Terus tepung coklat. Tepung segitiga. Lagi dan baking powder. Terus tutupi. Ini lagi landing, guys. Emang lapar mau makan donat. Kita tunggu ya sampai kecampur rata. A few minutes later. Ini udah kalis, guys. Kita tutup sampai 10 menit, guys. A few minutes later. Udah 10 menit, guys. Kita dipotong-potong nih, guys. Kita bulat-bulatin, guys. Sampai selesai, guys. Semua dibulatin, guys. Kita tunggu sampai setengah menit. Kita tidur dulu ya. A few minutes later. Lalu kita goreng, guys. Memang mau hias donatnya. Sekarang Yami telurkan dulu ya. Udah selesai, guys. Saatnya makan. Enak. Yuk, makan. Nyam 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 nyam. Donatnya manis, Emma. Makasih teman-teman